Hello guys, amamukela ka YouTube channel ya hina Mkhomedaka Lanwani Khomenyiko Vatenga vanhu. a swi tiva siku rin'wana na rin'wana hi tshama hi mi tisela swilo swa Proper. So hi vuyile nakambe namuntlha hi ta va hi karhi hi endla video ya Q&A ta va ni vutisa must question ta romantic yeah, so ni ta va ni mi vutisa question ta romantic. So question leti ni tsakisaka ku ta swi kota ku yaka le mutini endyangwini komisa kumbe relationship ta swi kota ku build relationship u kota no ku dyondza munhu wa wena u tiva munhu wa wena swa ku yi rhandza swa a nga swi rhandzi and then rirhandzu ri ya ri kula hi ndlela yeleyo. Okay, so ya video leyi hi dedicate eka Mabunda, hi khensa ngopfu Mabunda hi tshama ri na hina la ka YouTube, hi tshama ri le comment-eni a gcina kombela video no video leyi fanele hi mi dedicate ka yona. So Mabunda hi khensa ngopfu hi ri salute na ku na n'we swi n'wi fambela kahle more especially ka ti-question leti hi nga ta ti vutisa namuntlha na u pfa u vutise e partner ya wena ku swi fambafamba njhani u ri ni mabebeza. Amen rasi sham guys vana na hina kwala hi twa ku hey papa si va hi khomele yini. Mi nga rivali ku ya hi subscribe-ela mi hi lakela mi hi share-ela mi hi ndlela yeleyo dango before hi dya nkarhi a wu ri hi vhela hi nghena matini. Welcome to Vatenga Vanhu, Mkhomedaka Lanwani Khomenyiko hi mi tisela swilo swa proper. Okay, question ya ku sungula ne i yini xilo xa nkoka lexi u nga xi langutela eka relationship? I ku aka muti hi va na vana hi va na timali. A kula ka timali laniwani. Okay, i yini xilo xin'we lexi u xi rhandzaka hi relationship ya wena? One Xilo lexi u xi rhandzaka hi relationship xin'we ntsena i ku tshembana. ku tshembana. Okay, i yini i favorite memory ya wehe kumbe e gift leyi ni nga si tshama ni ku nyika yona kumbe ni nga ku endlela yona u hlaya swa ku gift ku hawo xilo lexi a ni nge xi rivali kumbe siku leri ri nga ku tsakisa leri u nge ri rivali mehe ni nga ku endlela rona. I siku leri i nga ni landza vhari. Ni ku landza vhali. Oh, a swi faka njhani kokwala? A ni a ni landzini a ni landzini ni teka ni teka ya leriya ni tlhela ni treat-iwa as princess-ana nyana. A wu nga yo present u yo presence ka. Question yin'wana yi ri hi yihi ndlela leyi u yi rhandzaka loko mi na wehe spend nkarhi wa swa quality time hi yihi ndlela ya kona leyi u yi rhandzaka loko mi na wehe spend nkarhi u rhandza ndlela yini ya kona? Ni rhandza ndlela yini ni rhandza ku hi va hi ri kwihi or swin'wana na swin'wana like u rhandza ndlela yini ya ku mi na wehe spend nkarhi? loko u kuma ku ha huma na loko u kuma ku hi tshame ku endlwini hi ri ku huhweni wa swi twisisa nyana ku thekeleleni and na loko u kuma ku ha huma hi ya kwala hi nga ta ya kona swi nga khathaleki ku hi ya kwihi and then hi tshama hi Hambi hi ya relax-a. xipeni u kuma swa ku yi yima ngqoveni ku love munhu. Baby ni A ni vula ku ra swi khatela swa ku yiwa kwini. hayi a hi swa le xipeni baby. Okay, Vula u kuma ku ha huma hi ya ndhawini yo karhi hi fika hi tshama hi spend-a day kwayani hi relax-elini ma vo and then late hi vuya kaya. A ni vuli swa le xifeni mina. U vula swini ndzawulo? Like hi nga huma kwala okay ku fana na loko u kuma ku ha huma hi ya tshama patwini mina wena vhele wa swi twisisa nyana. Eya like ho relax-a nyana kwayani and then
loko ripela hi vekiwa kaya as long as hi va hi humini or hi tshamini hi tsakeni ku nga ri ku olovoni. Okay. Another question. I ri hlamusela yini rirhandzu eka wehe ende u ri komba njhani rirhandzu hi mavonelo ya wena kumbe for wehe? Rirhandzu hi loko vanhu swi nga khatali ku vambirhi vanharhu yini va kha va rhandzana and then va kha va hloniphana ku nga ri na ku ve ku na vudobadobani laha xikarhi wa swi twisanyana ku dobadoba ni vula ku ka u nga twisisani kahlekahle vanhu vambirhi va twisisanaku va kotanaku. Okay, and then u ri komba njhani ka munhu rirhandzu? I ri komba njhani ka munhu hi ku landzelela leswi n'wina vambirhi mi lavaka swona or n'wina vanganingani mi lavaka swona mi twisisana lahaya ka relationship ya n'wina loko ku ri ku relationship. Okay, question yin'wani yi ku hi yini best joke leyi ni nga si tshama ni ku byela yona? I nga tshama hi byela yona Leswi nga si tshama na hambi ku ri na leswi nga tshama hi swi endla. as long swi va swi ku tsakisile u vona swa ku ha walawo swi tshama u ni byela. Okay, i siku leriya a ku ri reni and i vhiki leri if not last week i nga ri last week i nga vuya hi le ntirhweni ni i sungula ku act-a swin'wana ni nga swi twisisi ku kha act-a ku i ni hlamala i ni act-ela. A ni act-a swilo swa njhani so? I kha i vulavula and i vulavula swa ku tala hi nkarhi wun'we ende nkarhi wa koho a wu lava mali ya biya. A lava mali ya biya. Ina i vulavula swa ku tala ni nga swi twisisi ku and then baby siku leriya i ni act-ele ngopfu. Siku leri i nga Ni tsundzuka siku leri. nawu wa swi tsundzuka leswi a wu kha swi endla. I tlhe i khoma na khalendara swa ku ende ni ta ku lovola lahawani tingani n'hweti ya so na so ni yi vone n'hweti ya koho laha ka khalendara ende ni kombiwa ka khalendara ya 2024 hi le ka 2025. A ni nganga mali ya biya la. Hayi baby A ni ti ngangela mali ya biya ene ivi yi huma matiyo. ni roba laya holy robbery. Siku leriya hi ri na mbini. Okay, question yin'wani. I yini xilo lexi u navelaka nga ku ni ngo xi tiva hi wena? Ku nga xi tiviku. Wehe xin'wana hi tsela na xi tiva kumbe a ni xi tivi i yini lexi u navelaka ku ni nga xi tivi ni ngo xi tiva hi wena? I ku na ku rhandza ni navela as if ni ngo swi tivi u tshama a kha a swi tiva. Yini baby? Allah. Baby. Jom. A swi tali na. Nghomu swi tiva swa ku na ku rhandza. I yini xilo lexi ku endla swa ku u twa nga ku hawu sweswi ni feel-a better loko me ni nga ri kona kusuhi na wena? Ni feel-a better? U feel-a better swa ku xa comfort xa ku loko me ni nga ri kona. A ni swi twisisi. I yini lexi u nga xi twisiseki la? I yini xilo lexi xi ku endlaka u feel-a ngcono loko me ni nga ri kona kusuhi na wena? I phone. Okay. Cause na swi kota ku kuma ku ni ngo ti nghenela ka TikTok, YouTube, yabo yeah. As long as ni ri na phone na data. Swi va ngcono. Okay. A ni ndlhula ka yeleyo hi yihi ndlela like u rhandza ku comfort-iwa njhani loko u kwatile so? Let's say u kwatile sweswinyana hi yihi ndlela leswaku at least ni ta nyana swa ku la ni ta ku nyana u rhandza ku comfort-iwa njhani loko u kwatile? Wo ni xavelela leswi ku comfortable ku xaveleriwa njhani? U ngo tshinela sorry baby sorry bava ndzi sweka na ku rhandza yini ya. Na ku rhandza baby sweswiya. Ya baby. Okay. Ncenga a ni hluphi mina hambi ya mara a ni hluphi. Na hambi.
Okay, i yini xilo lexi navelaka nga ku ngo xi achieve lembe leriwani since sweswi nga January? Ni nga xi achievaka Yebo. i ku saver mali Okay. and then i ku saver mali loko save mali hi kona laha hi nga pulanaka ku hi endla njhani esikwini wa swi twisisa U la ku achieve ku yi save mali lembe leri. ya loko ho va hi save mali and then step two hi ta swi vona swa ku hi ta pulana ku hi endla yini. Okay, ku save mali. Mm. Alright. Question yin'wana yi ri hi yihi ndlela ya ku ku hlekisa hawo loko u endla lexi a wu se wa ntata? Loko wo endla leswi wa ntata Like ndlela ya ku muntshwa a hlekisa wena hi yini? hi loko a ba ti-jokes About ti-jokes. a ba ti-jokes a nga kwati a tshama a ri ku hlekeleleni na yena hambi wo hlekelela wena ni ta Se loko hlekelela no ba joke ni be joke ya ku hlekisa mara ni hleki cause usually vanhu lava baka ti-joke a va hleki. ni ta Va ba va hleketa ri ni kumbe serious. hi ndlela Eh? ni ta hleka mi ta ni kumbe hi ndlela wena Me ni nge hleki a ni hi me ni baka joke. Ni nga hlekisa mi yini? byela ku mi jokes ni ta hleka ta ku A ni twa leswaku hi loko a hlekelela se loko ni nga hleki ni be joke ni nga hleki swi ngo ni vula na loko u kuma ku sweswiwa ni tshame na wena and then u kuma ku u tsakini the more u tsaka na mina tsaka se loko u kuma ku i ba joke wena i nga hleki nga wari ni ta hleka ni ndle ku wa swi twisisa nyana na mundzuku u ta kota ku ni bela kumbe mundzuku u nga ni tala na yin'wana yo hisa ngopfu se ni fanele ni hleka ni wa swi twisisa nyana yo ni bela ni swi tiva njhani swa ku sweswi wo sweswi a baby xi tsakini? i ta swi vona baby na face ya mina ya tikomba loko ni kwatini wa swi vona na Leswi endlaka swa ku face ya me yi va yi ri so so. okay loko ni kwatini ni va na miyela swinene nkarhi wo leha se loko wo kuma ku ni tsakile ni to tshama ni kha ni ti vulavulela ni ri ku hlekeleleni ma vo mara ku ni kwata swa tikanyana cause u nga kuma ku ni kwata 2 minutes and then 3 minutes leya yin'wana se a na ha kwatangi right Okay, lero la ku tshama u le ku vulavuleni hayi ku like loko u nga kwatanga u tshama u ri le ku vulavuleni ni ri ku loko huhweni hayi ni nge vuli ku ni ri ku vulavuleni ni ri ku huhweni u ri ku huhweni. Okay, lero loko u nga huhi ku kwatini? loko u kuma ku ni miyelini ku hwi na loko ni langutisa ta swi vona ku face ya mina Yi va yi ri njhani? ni va ni kwatini Yi va ri njhani? Yi endli leswaku va u ri njhani loko u kwatile ti swi vona? Va swi vona lhala vo va yingiseri. wa ni disturb-a na lava ku kwata Okay. baby Kwata baby yona. wa ni hlekisa Okay, ni ya vona. Okay, question yin'wana landzelaka hi wihi nkarhi lowu u nga wu vona kumbe u nga swi vona swa ku Demand hi yehe loyi ni lavaka yena. I khale ni n'wi lava vo sweswi ya hi yehe my one hi yehe loyiwani hi rihi siku leri kumbe nkarhi lowu. Se yini? yo Hayi like ring date la swa ku why like i ze kutani hi mhaka yini na yini na yini. why ni ku rhandzini kahle kahle Hi ri like hi swini leswi nga ku endla swa ku u ze u byela swa ku Demand hi yena number one hi yehe vhele munhu wa mina loyi ni hi ri ku rhandzaneni or before hi rhandzana swi le ka wena we as long la u nga kota a ni siku rin'we leswi nga swi vona swa ku Demand hi yehe munhu loyi ni n'wi lavaka. okay i nkarhi luwa u hleketa nkarhi luwa mina a hamba hi vulavula 24/7 ya nkarhi lowu hi ko laha ni nga swa ku buti loyiwani i nga ri laha i ni hi ko laha ni nga swa ku buti loyiwani na n'wi rhandza.
nkarhi luwa a hi hamba hi vulavula swinene nkarhi luwa u ni kombela no ni ya hlamba na wena hala showerini nkarhi luwa Wo nkarhi a hi nga si na twanana no ya twanana. a hi nga se kotana kahle Alright. mm. Question yin'wani. Loko ho cincana vutomi sweswinyana let's say u va mehe ni va wehe for siku rin'we u nga endla yini? Ni nga endla yini lexi a xi fanele xi endliwa hi wena U nga ni cinci question. Loko hi cincane vutomi u va mehe ni va wehe u nga endla yini for siku rin'we ntsena? mi ri wena mina Wehe u ri mehe. wewe nyiku sweswi mi ta tlanga Yebo i yini lexi xi nga xi endlaka for siku rin'we njhe the whole day from nampundzu until i hleka yini? ni ngo tshama ndlwini ni tlhava telefoni U tshama ndzi hlaya telefoni eya lexi nga ta xi endla hi leswi hi dyondzisaka swona hayi leswi mi ni endleka swona wehe u nga endla yini loko u tikuma u ri ka tlilasi? okay siku ra kona ni ngo munhu nyiko a nga tshama hansi la ndzeni mina ni tirhela ndzeni U mi tirhela yini? hinkwaswo u nga hansi U hlantswa swibye u hlantswa timpahla u ni n'wi swekela u sweka u ni swekela hi ni n'wi spoil sweswo se i slaves se no tirhisiwa ku spoiliwa sweswo loko ku tirha mina swa swo opera swa ku awu spoila sweleswo se ho tirhisiwa loko ku tirha mina vavanuna mi nga pfumeleli va nga pfumeli yini a hlantswa mpfhuka hlantswa timpahla a tlilina ndlwini ho yo tshama a ya sweka a endla a ni ku ta ku ri ku ri ntla swo phela ntla swo dak wa wena a ni a ni okay u laviwe ta maka hi u ta pfuka u okay menu ku ta va ndi yo etlela ya ni hlantswa no n'wi tiplate tshika ni etlela ku relax okay relax mi tlhela ni heta ni ku massage un massager a ro tlhamela njhe xikwembu na ku xi ngo ku cinca sweswi ni va wena u va mehe ni ta vuyela blind unfortunately swi nge kona okay mara lawa si ni kumile nhlamulo okay guys sa khensa ku va mi ve na hina ka video leyiwani loko ku ri ku ve na hina kusukela le masunguleni leyi i famba na hina ha tshemba u nga wu dyondzi swin'wana tekatekini leswi u vonaka swi ta ku pfuna swo bebe a hi swona and then mi nga rivali hikwalaho ku tlhela mi hi subscribela mi hi layikela mi tlhela mi yi share-la mi nga rivali ku tlhela mi comment-a mi vula leswi mi lavaka swona ku ri mi la hi endla yini video ta hina hi nga ta endla hi ndlela ya so swin'wana na swin'wana leswi mi lavaka swona ni hi ta swi endla ya mi hi nyika ti-ideas nyana ku na hina hi kota ku kula cause ma swi tiva na hina hi vanhu va nyuwana nyana la ka YouTube channel so ti-question ta hina kumbe tinhlamulo ta hina leti hi ti hlamulaka mi nga yi judge-ni leswi hi ha kurisaka swona kumbe hi swilo hi swi tivisaka swona a hi na va that vona leswi mi hleketaka kumbe swi nga le matilweni nyana yo dyondza swin'wana so hi le ka xihahampfhuka hi le moyeni so swin'wana ho dyondza so loko swin'wana hi nga swi hlamulangi kahle mi ta hi correct-a kumbe mi hi advise na hina hi kula hinkwenu hi va xilo xin'we so hi ndlela yaleyo swi nga na vhele mina mabebeza dango